daripada perspektif komersial ataupun melalui akta pembagian suap-suapan, ataupun mungkin kalau kita tengok perincian dalam akta wasiat 1999, bagaimanakah kaedah pembahagian harta dibuat khususnya bagi waris ataupun si bagi yang bukan beragama Islam? Untuk khususnya bagi yang bukan Islam, kita akan takluk pada akta pembahagian yang 1958 yang mention tadi. So kalau untuk non-Muslim pun sama juga, dia boleh buat wasiat, walaupun kali dia will lah, kalau untuk yang Muslim, dia panggil dia wasiat. So for non-Muslim tadi, kalau you buat will, memang apa you bagi dekat orang tu dia akan dapat lah 100%. Unlike macam kita tahu untuk Muslim memang still faraid boleh bercabar, kalau dia buat wasiat saja. So for non-Muslim wise, kalau dia buat will saja, memang orang kata 100% lah dia boleh dapat lah. Tapi provided wasiat tu dibuat dengan betul. Sebab 10 years that we see, 7 years ada problem. So that's why lawyer busy pula pasal benda macam ni. So kita pun mestilah dapat yang nasihat yang betul, siapa yang sesuai experience untuk draft wasiat yang non-Muslim tu. Sebab kalau satu mungkin terima dia tak betul, ataupun dia tak bagi setengah anak tu, dia tak mention reason, benda macam ni boleh dicabar kenapa dia tak bagi. So that's most of the common issue lah dekat